Asibingelele mbukeli sikwamukele soke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lethu ubukela yona ke iKaiZeren News Talk. Igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa. Angikhumbuze ke mbukeli ukuthi kuluhlelo lethu namhlanje sihlonipheke kakhulu ukhanjela uyena ke umama Apostle Grace Shange umholi waloke ibandla lazwa ukuthi ke iThehila Worship Center International elizinzeke eSikhawini. Ibandla elikhulu enamalungu angaphezulu ka5000 liphinde futhi libe namagantsha asabalele kulo lonke ke izwe laseNingizimu Afrika. Sikhuluma kabanzi kakhulu kaJomba ngesuku namhlanje sivula yona inyanga yembokodo ubheka ukuthi ke ingakanani imbokodo esikhona ekholeni singabali nje emabandleni kuphela but nasemphakathini nokubheka ukuthi ke njengezwe laseNingizimu Afrika sesihambe ke isigaba esingakanani ukuzama ukuvala ke leli gebe kakhulu kaJomba ke kube khona ukukhalaza ukuthi ke kubonakala izinga lembokodo ekhona ekhondleni zokuphatha lisasilele emuva kakhulu sinayike lokho nje uhlelo lethu kanti makuthi ufisa ukuphawula ke kuluhlelo lethu ungasebenzisa inkundla zethu zokuxhumana ku Facebook isuyena uKaiZeren News Talk kanti la ku X ungaphinde futhi ke ushiyele ukuphawula kwakho siphinde futhi ubuyena uKaiZeren News Talk uvula khombukeli libalekile kakhulu kuluhlelo lethu kungakho sokugqugquzela ukuthi ke usebenzise zona inkundla zethu zokuxhumana ukuba ingxenye yaloke nje lolu hlelo esikuthulela lona usungile namhlanje ngifuna ukuthi siphinde sibuyele kuleli phuzu bekade sikhuluma ngalo ma iphuzu libalekile ukuthi indaba yokuteleka kwamathuba omsebenzi nakuba isimo sisibi kangaka kulizwe laseNingizimu Afrika but kukhona esingazama ukuthi sikwenze njengakho njengoba uveza ukuthi ebandleni ezinye izinto enzenzayo ukukhuthaza abantu ukuthi mawukuthi unendawana bona ukuthi kuphi ungakutshala ukuze nilale ndlile ekhaya but siyazi ukuthi akusigcine sekuphelela lapho kuphela umuntu uyakwazi nokuthi azagcine sedayisela abanye abantu akwazi ukuthi ke athole imali ngaleyo ndlela. Ngiyafuna ukuthi sibheke ukuthi ibaluleke kangakanani indaba njengomholi okhona ebandleni ma yokuthi nikhulume ngayo indaba yayi entrepreneurship into eniyenza kangakanani ikakhulukazi kubona abantu abasha. Ave ibalulekile ave ibalulekile and sibonga uNkulunkulu ukuthi lento ayirevile thina nokubakhuthaza nje ukuthi akufanele ujwayele ukukhuluma ngolimi lwakho ukuthi anginamali because uNkulunkulu uthe isiliva negolide elakhe uyabona into efunakalayo ukuthi abantu bafunde uqala ngoNkulunkulu ngoba iBhayibheli liyasifundisa ukuthi uma ufunda incwadi kaMathew chapter 6 verse 33 lithi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe and then emva kwalokho konke kuzonezezelwa lokho nakho okusho ukuthi already umuntu uthezalwa azalwe ewusomabhizinisi yabona yena nje kufuneka nje athathe ukhiya ukuthi nje aye kuNkulunkulu then uNkulunkulu uyamnikeza iidea ukuthi angenze njani ngoba uNkulunkulu akakwazi ukwehla abe physical. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ngumoya bonke abantu abaya kuyena fanele bazi ukuthi baya kuNkulunkulu ngumoya and then mawusufike kuye ke ngomthandazo ukukhuluma naye ngomthandazo usho yonke into uyidingayo kuye uNkulunkulu oqala unikeza iidea and kufanele ukuthi mayeveza le ID ngaleso sikhathi usukume there and there ungayibukeli phansi leyo nto uthi mhlambe iphansi ake ngithi nje for instance uthi hamba uwasha imoto noma mhlamba athi yenza into eclean hamba ucleaner emzini womuntu yabona washa amawindi washing akanga ngisho certificate sakhe yabona noma ngabe usefundile wa graduate wanana but uNkulunkulu methi iqala lapha fanele iqale phansi ngoba noJesu waqala phansi so definitely ngoba uJesu uNkulunkulu akanawo amanga into ayikhulumile uyayimela zonke izethembiso zakhe zinjalo once wayoqala lapha la ethe iqala khona ethamba owasha imoto uzombula okunye and khona uzovela afaka uthando kubantu ukuthi bakuthande ukuthi kube wena obawashela imoto and ngesikhathi ubawashela imoto imali uqhamuka manje usuwumuntu okwazi ukuthi athengise inkwendlini ekhaya impilo iqala phansi ayiqali phezulu fanele nje wonke umuntu akwamukele lokho ukuthi uyabona uqala phansi awuqali phezulu and once walalela waqala phansi uNkulunkulu uqala nawe ke agrowe nawe and futhi umuke wayenza lento yokuqala athe yenze uvisa promote bese uyanyuka kancane uzoyibona usuphezulu yabona so ngisho ukuthi ke abantu abasha abantu asebebadala mhlambe lokhu bahlala yabona nje bengatholi imisebenzi bafuna imisebenzi abayitholi
qala ngoNkulunkulu ngokuyena okhiya then uzokunikeza impilo yonke futhi uzokwenza ubukeke ezifu umuntu osebenzayo okade aba usomabhizinisi uyabona ngenxa yokuthi ulalele yena ube sekwenza uyabona coverish yini eyenza ukuthi akukhave. It's because njengoba uNkulunkulu walithanda izwe wanikela ngoJesu ukuthi uJesu wasethi bonke abakholwa uye uyabona abazukubhubha bazoba nokuphila okuphakathi banikeza amandla ukuthi babe abantwana bakhe. So ngesikhathi ulalela wena wenza ukholwa ukuthi yizo ungamboni ngamehlo ukholwa ukuthi ukhona impilo yakho iqala lapho ukushintsha then uba nemicabango emihle evela kuyakunikeza ukuthi yenza kanje yenza kanje yenza kanje and kwesinye isikhathi uzoyibona uthola ukuthi usuthandwa nabantu bebe usunakwa abantu nalabo bebengakunaki yabona iglory nje kaNkulunkulu kazimulo kaNkulunkulu ekusibekelayo ukuthi ihlazo lakho lingabonakala. Amaphuzu abalekile kakhulu lawo owavezayo maye kakhulukazi mawuveza nje nephuzu lokuthi kubalekile ukuthi uqale phansi whether you've got certificate sakho ungahlala ekhaya uthi no mina I've got my degree or I've got my honors and therefore I cannot go ukuthi ngambe ngiwashe imoto. Uveza amaphuzu abalekile ukuthi qala phansi uzokhula kuze kugcine sekukhulu kakhulu uzogcina usuthola amakhasimende amaningi kakhulu. Now lokhu kuphawula kakho makungiletha entweni yokuthi ke kube khona lokho kuphawula mhlambe ke kufinyelele nakuwe ma abanye abantu bethi abazalwane bayibabonakala beabantu ngizolisho leli gama noma ngabe lingezwakali kahle but bayibathi abazalwane baabantu abalazy no mangabe ngiqala inkampani angizokuqasha abazalwane because babantu abalazy but here you are saying ukuthi ebandleni niyikhuluma lento nsuku zonke ukuthi qala noma ngabe kuthiwa ukuwasha hambe uyowashela abantu kuyogcina lokho sikukholele ekutheni uzogcina usuvula ilondolo elikhulu usuvela usunda wamakhasimende ngoba wakhe usaqala lapha uqala phansi. Kubaluleke kangakanani ma ukuthi abantu intshe ebandleni ibe nawo lowo mqondo woqondo ukuthi kubaluleke kangakanani uqala nje phansi? Ngicabanga ukuthi into efanele yenze ukuthi siphikelele silokho sibagqugquzela and isinyathelo sesibili yiso lesane ngisishilo ukuthi kufanele bafunde ukuthi uNkulunkulu akawaqamba amanga. uNkulunkulu banikezile amagunya namandla onke ukuthi bakwazi ukwenza izinto ngoba uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto ezingekho zibe khona. So ke na njengoba thina sakhiwe abantu sengikhuluma nomuntu wonke nje phansi komthunzi welanga ukuthi sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Uma sakhiwe ngawo vele uma ubamba lokho ukuthi nami kukhona umfanekiso kaNkulunkulu ngenziwe ngawo definitely unawo amandla okwenza izinto zibe khona. Into ebalekile kakhulu ile ukuthi umthandazo ubalekile empilweni yomuntu ukuthi entweni mangabe khona into emehlulayo uyabona uma ethandaza njalo eyokhala uNkulunkulu amtshele njengoba uthintele liphuzu lobuvila uyabo asho athi hey baba ngilazy akhona iqiniso phambi kaNkulunkulu athi ngiyivila khonza ukulala uyabona and then make wakhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukukulekelela kuleyo nto ayisusi uyibone manje usunamandla amakhulu manje uzizwa ukukhuthala uyabona kwesinye isikhathi ngingasalale ngisho ebusuku uyabona ngoba uNkulunkulu useveza izinto eziningi kuwena ekutshela ukuthi nalokho ungakwenza nalokho ungakwenza nalokho ungakwenza. Amaphuzu abalekile lawa siseke imbukele iKaiZeren News Talk ngenxa isikhathi mangabe sibuya sobe singena kuso isigaba sokugcina salokho nje uhlelo lakho iKaiZeren News Talk oyibukelayo.